Hey Joe, this is your request to how to demo this. Patay na meron. This. Sa hindi sa gamit bay. These things about construction worker in Masoner, Miss na kaniron. Because I'm Mason in here Philippines to how to demo lagi. Demo ba to? Sige. I say you one by one what this is. Asa man si Sarge bay? This is my Sarge. Sarge sa bayo sa kudrobi? Kabuang na ikudri. Lay. Ano ba oh? Hoy! Stop! Natong followers ba ng Amerikano? Ako susugan na. First of all, this is sino palita bay? Sino palita? Ang matlola niyo, ang taon ni. This is katong pang-ana ba sa minasa? Na. These things to how to put the na kanay ron. First you put tama Sarge? Ama. Put this simento to move Tulaway-laway. to labay. Hoy! Stop! Use kani Amo na ni. Tapos this. Usa pa kani. And this is using this nylon. Matlola niyo. Lintla. Ay linsa. Ay. If you straight your curve. Usa curve. Kurbada man ang curve no. This is tail tali muna tali. If you no if you use this your labor no because she is rest in peace. Ay naon. No, this basta this. Kani ikaw na puta na. Ikaw na puta na Sarge usa ikaw. Ikaw na. This is what? What? Sumna. Mali. This anong plans sa move your good tani ron. Lantla. If you use this your Work. flooring. At ulay. Flooringing. Maola niyo. Ilpa. If you dishwashing your gravel flooringing, this is yours. Watch. This is road. Palit Saya ba ng palita, Sarge? palit alay. Lila. Ay This is to dukdukin to martilyo. This is how to use Lantlang. ikaw tiwas dabi puya ikaw tiwas da ikaw dabi kapoy na kog Tagalog English Sarge kapoy na gyud ko ba Liit na lantlang. Luil to. Kahoy. Maola niyo. Ilpa lali. Ang taon malili. Nagwagot ako. Wala nila mao.